Ценную дуэль с украинскими ЗРК, как с устаревшей многотонной машины, больше 120 градусов и на разворот. Menanggapi isu tentang kemunduran pasukannya di hari ke-245, Rusia merilis rekaman detik-detik Angkatan Udara Rusia saat menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina. Rekaman tersebut ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 di tengah memanasnya situasi perang di Ukraina dan memburuknya hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Militer Rusia justru semakin menunjukkan kemampuan perangnya. Sebuah peluncur roket dengan tikungan tajam beroperasi pada beberapa titik pasukan Ukraina berada, menyerang hingga tak menyisakan apapun pada benteng pertahanan pasukan Ukraina. Tampak dalam rekaman setelah berhasil melakukan kerja tempurnya, Angkatan Udara Rusia kembali dengan aman. Резкий вираж, крен многотонной машины, больше 120 градусов и на разворот. Электроника самолета, такой маневр с соответствующими перегрузками принимает чуть ли не за бочку элемент пилотажа, о котором незамедлительно сообщает речевой информатор. Но это лишь так называемый обман зрения у интеллекта искусственного. Летчики же полностью контролируют ситуацию. Истребитель-бомбардировщик возвращается на базу. Ракета очень хорошая, ее дальности пуска позволяют, не входя в зону поражения противника. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!